Kad bagi kenta klan nang yat klan nang pau sagidak kesin pangin se lah to ke jing job ke Argentina ya ke Egypt hakarau of 16 ke Desia ke jing letu neem lane ke de tang ke jing keno lane ke de hok ke jing tresitom ki rang leka jing ke Argentina ban penlim ya ke Egypt hakalas minit ke Egyptian Football Association klabu ke jing ujor haka FIFA halor ke jingle jung referee bag Egypt kasar remno kamar ke Argentina hakarau 16 hakane ke World Cup namar ke Egypt kala ujor ya ke jing bom kenya ke we ke kol bar kala ujoru namar ba watla ka kerpat pan pej benia ling ba ke VAR ya ke we ke fall Henry na keling referee ula kentai hakabau neo referee badai na France kata Francos ula syaken top bunjaj kam tam hage Egypt hagi rang lekai bat kam tam hau manager jonga Egypt national team hadu bak Egypt Football Association kelas submit sendon dak official letter syaka FIFA ban ujor persya ya kejing tam kol jonga Argentina dalai arkol hakane karau 16 titung ne pej hangne kendit lah to kane kare kejing le tu sya jonga Argentina pane kade kejing job dak hok tak jing tristom hakalas minit batlah to kare hok sisyan em ke Egypt baka hapan ujor sa FIFA ban kerpat sendon ni ke FIFA hadu ba pakan kangno sendon ya ne referee ba om yo isi mentasyu hak jilekai ke bidangsa hakane ke World Cup ka jing keno ke bajor na kaling juga Egypt kadai na manager kata na Hosam Hasan hakabau la keno direct bak Argentina ka letu lengbau referee hakne ke jilekai hakarau 16 Henry ja ayupat hak jilekai hapdeng ke Egypt persya ke Iran hakaba ke Iran kala tep ka kol persya ke Egypt hakaba ye ka kol sim la ken kol satya hakaba hakata ka por kala ya tep da marsikol bat la da ken ye ka kol bla tep ke Iran kamur ke Iran kala yu arkol kad bak Egypt sikol Henry ya kataka kol sim na ken kol satya bat ka ke balik Hosam Hasan hakata kapor ken baka jingle jingpe jing FIFA ka biang namar la ailat ban ken kol satya ya kol ka playo tep da ka Iran Henry ja ayupat menta habau la mate ka namrem haga baka Argentina tang hapo ka kat minute kla tep kol badum badam hadu laikor kata kamut lada job ken baka jingle jing FIFA ka biang ladarem ken baka jingle jeng FIFA de ke baletu ujabir mas cerano kumno laong halor ke jingkeno jung Muhammad Siko daga bakam ba referee la letu persya ke Egypt hakabau jabir laong bangam simla persngap ye gini jingkomen jingkeno baro namar baka Egypt kelatam lupa ya ke Argentina hadu aran not goal hadu ka menit ke bahan new popra Henry Egypt kala filno ban yada yalade ban sya tep gol kumta haka jaka ban keno yo referee balai pat kimla ban yada yalde ban sya tep gol hakum kane ke jingle ke badan kamtam namar bak Argentina kam sim la job ya kane ke jingle kai persya ke Egypt ling ba ke jingerap jing referee ling ba jing jingerap jing FIFA Henry ki player jing Argentina kle kun to yap hidelade hadu ka klip mar ke bak hadu bandayo ke jingjo kumta haka jaka ban keno eki referee ban keno eka FIFA balai pat kemla ban yada yalade nang jing sya tep gol bat habala sya tep gol habala mat ek jing syarem sakendo pat letu ya referee bat lada pidon keno ke jing sngo persya ya ke jing penyajung ki pilaban ujor Henry haka jilekai hamadan pat kebala saki dagi bebun balang haka bagi Egypt kala keno baka Argentina kala job tekbal letu Henry watla ki Egypt kala tam arkol ke Argentina Henry kamla pat jelade ban yada ban lach na gajing sya tep gol hadu bak Argentina kapan pai kala dalai gol kumta kat kumna Jabir mas cerno loong balah to kane kade gajing bakla jung referee lane kade gajing trestom jung ki rang leka jung Argentina namar dalele referee umla ban penjob ya ke Argentina limda de gajing trestom jung ki rang lekai hamadan pan yo tep gol hadu lai gol persya ke Egypt ke jilekai ne kamit hakarau 16
kum ta habalamat ya ke jing syarem bun ba ke jing keno ki bami Henry ke jing keno ke bom sengotenat ke balami da manager jing ke jip kadai direct ba referee bat ka FIFA tidon hakaliang jong ke Argentina ku blai sibun